Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз чӣ хел ки мебинед берин ҳам камтар гирифтагӣ аст, яъне ки рӯшноӣ беҳад хушрӯ ҳастад. Дӯстони азиз, пеш аз ҳама раҳмати калон ба ҳар яке шумо барои суханҳои хубатон, барои дуоҳои некатон. Беҳад ман хурсанд шудам вақте ки комментариҳои хондам. Рости гап ду рӯз буд ки беҳад ман ғамгин будам, дилам зиқ будак. Намедонистам ки чӣ гӯм, чӣ кор кунам, лекин камтар гӯем влог кардам ва мондам ки ҳамқадар комментарияҳои хуб. Хела ман хурсанд шудам. Дӯстони азиз, раҳмати калон барои суханҳоятон. Ва дӯстони азиз, дар аввали видео мехоҳам шуморо бо як канал шинос кунам. Ин канал беҳад канали хуб ҳаст, канале ки шумо метавонед дар он канал як чизро ёд гирен, як забона пеш аз ҳама ёд гирен. На танҳо дар бораи забон, балки бисёр маълумотҳо ҳаст, масалан дар бораи номҳо, масалан номи шумо чӣ маъно дорад, номи шумо чӣ хел ҳаст, чӣ ҳаст, умуман гирем бисёр канали нағз ҳастай. Ман ҳатман дар инҷа мемонам канала ва баъди ин ҳатман каме ҳам бошад дар бораи канал маълумот мемонам ки то ки шумо тамошо кунед ва ссилкаи ин канал бошад дар комментария мемонам. дар он як бор меҳмон шавен, баҳотен видеоҳошонда. Ассалому алейкум азизони дил, бахши якнома аст меҳмони шумо. Мо имрӯз тасмим гирифтем маънои номи Гулбонуро баҳри шумо пешкаш намоем. Гулбону исми занона буда дар мамлакатҳои Осиёи Миёна васеъ паҳн гардидааст. асли калимаи гулбону аз забони форсӣ гирифта шудааст. Азбаски зан мисли гул зебост, ба занону духтарон чунин ном мегузоштанд. маънои бо ки имрӯз мо мехоҳем пешкаши шумо гардонем ин мавлуда мебошад. решаи калимаи мавлуда аз забони арабӣ гирифта шудааст ва ин номи дӯстони азиз, ман имрӯз корбори хона кати машғул будам, нарафтам. Больница пешочам шуд, дадам гуфтанд ки имрӯз шумо наравен, ман худ мерам ва пагоҳ баъд ман намерам, баъд шумо мерен гуфтанд. Лекин ҳозир навгӯем обед кардеста будем ва телефон кардан дадам, гуфтанд ки обед накардеста будем, пеш аз обед гӯем. Телефон кардан гуфтанд ки насиб пагоҳ ҷавоб ҳаста. духтурам хел гуфтанд ки ҷавоб метиҳем шуда. Хелам хурсанд шудам ки бовар кунед дӯстони азиз, барои он ки бо дар пеши худи одам бошад дигар хел аст. Барои он ки ман наметонистам, агар ки ман имконият медоштам ҳатман мерафтам больницада пешонда мешиштам, лекин аз сабаби ки кӯдаки майда аст бо Салмону ва Нилуфар сиёвуш майда ҳастанд, гӯем дадаш кор, дадамам гӯем кӯдакои майдада нигоҳ карда наметавона хайфсёравнок гӯем. Барои ҳамин хотир баъд вай гуфтам ки як рӯз ман, як рӯз шумо равен. Дадам ки не, ки бо пага ҷавоб дай. хела хурсанд шудам ки пешмода ҳамин хонада пастаяна гӯем нигоҳшон мекунам. ана мехоҳад насиб иншоалло пагоҳ обед, агар ки то обед агар бо вай шавад гӯем 100% аниқ не гуфтанд ки ҷавоб мешад, не ки бо пага насиб иншоалло бо мефаҳмем. ана мехоҳад дӯстони азиз, ман уборка имрӯз кардам хела хонаҳоя, то ки ҳама ҷо тоза ҳаг истанд. больница мерам мебиём гуфта. ана мехоҳад нав Салмона сарша шуштем, шавҳрам кати сарша шуштем, тоза кардем ва хоб равад гуфтам. болои диванда мондам, шояд ки хобаш мебарад. ана мехоҳад дӯстони азиз, камтар имрӯз хӯрок тайёр кардагӣ будам. обеди буду авқот бо ман гуфтам камтар обед тайёр кунам. пагоҳ чӣ хел ки гуфтам больница рафтани будам, барои ҳамин имрӯз авқот тайёр кардам мондам. намехел дӯстони азиз, бо чӣ гапе доштам, гапам аёдам баромада. хай бо рӯз дароза гӯем, нав ин саршавии влог аст, то охири влог гапам ба ёдам биёяд агар ҳатман мегӯям. хуб дӯстони азиз, ман инҷоҳо каме пули соз кардам, либосҳои оварда онҷо мондагӣ ҳастам, ҳозир ҷобаҷо мекунам ва инҷода авқот тайёр кардистам. ман камтар дер шуд, саат 11 гузашта гӯем, ман баъд хӯрок тайёр кардистам, барои он ки пагоҳ пеши очам рафтани ҳастам ва барои ҳамин хотир ҳозир авқот тайёр кардам монум, то ки пагоҳ нестам. баъд ба ҳазир гӯем мардаша авқот гам карда хӯрад. авқоти сиёқ тайёр карда истем, барои ки мода дига авқоти гӯем сахт мумкин нест шавҳарамда, барои ҳамин ҳама вақт
آفات سیاه. اینجا در کمی وای ماکارون شوربا میخواهم تیار کردن. خاصا هر کسی برومده سبزی نداشتم سبزی گرفتم و بعد این کابوچی و چسناک هم خیلی چیزا داشته خریدم با این علف свежий بیایم با نغزه خوراکتی برای همین بسیار بسیار و کابوچی گرفته خوردن در کار. بیرون هوا گرفتگی نکی هوا خوشرو هایی خنک نیست قصبه نکی سری هم خیلی خنک بود هوا حاضر باشد با کمی هوا نقص کرده. من яблоко ها اینجا دن سیاوش игрушка ببینن چقدر تیت کردی. яблоко میخواهی با دوستان عزیز من اینجا ده من اچوکا موندم موزی لباس اچوک میکنم مال اونجا سالمونم و سیب خوردسه سیاوش اینجا سیب خوردسه اما باشه اینجا اچوک میکنم دوستان عزیز از لباس اچوک کرده شدم با حتما نیلوفر شعر اذیت کرده 23 ده با شعرش میخونن دوستان عزیزم نکن سیاوش ما скоро نیلوفر دین رجدینی دارد با چند ساله میشد؟ 6 молодец سیاوش دوستان عزیز من همه لباسای من اچوک کردم حتما سالمون اونجا حاضر تیز همش جابجا میکنم چخیل نقص همه لباسای اچوک کردگی خوش رو فقط جابجا کردن در کار تمام چخیل همین لباس اچوک کنی آفتاب کنی جابجا کنی و فکر من همه همین وایو دشوار هسته آدم غمگین میکنند برای اون که وقت بسیار میرد. دوستان همه لباسای من جابجا کردم و اینجا در چیگوی نسکی دختران در کار بینین این قهک دریدگی هسته نه که نسکی های کچستونی خوشرو هستن برای همین گفتم که نه پرتایم شونه یا دوزم شونه نویسین دوستانی عزیز شما نیز میدوزین نسکی های برای اون که تیز وای میشن هم خیلی میدارن نسکی هاشون بهد بسیار هم خیلی چند تاش من وای دفعه پرتافتم با ایناش دیلم نشد برای که خیلی که میبینین نسکی های کچستونی کاتوشکی کردگی نیستن خوشرو هستن از سببی که پای افزالشون تنگ هسته برای همین خیلی وای میشن تیز میدارن آنام خیلی سیاوش دوستانی عزیز امروز سیاوش ده چی دادیان 23 فевраль ده این تیپا کرتچه هسته جوش با حقیقت کردیم آنام خیلی دوستانی عزیز نیلوفر چی نآورده داشته نیلوفر هر سال داشته می آورده امسال داشته فقط شعر آورده کن بیا با شعر تخون کنی شعرش بهد خوشرو هست ایمان محفوظ شده نه اول انی دادشه گو همه تبریک کن 27 февраля папу поздравляю папочка ты мой герой самый лучший и крутой силы храбрости желаю тебе крепко обнимай ты врагов всех побеждай я люблю тебя ты знай молодец умничка من هیچ خال شعری خوشرو خوانده دختری شاخچه هاشه بیننو وقتی دین رجدینمده خیلی کدمی بود معلش هم خیلی میفرسته موهاش پرتگی پشت صدار بینن چه خوش موهاش من موهاش در راست شدیان دختری من نه حالی من ایق میشه نه من که رنگی مرهم پونچه و رزیم شکشم تو در روز زمینه میشه حالی این نیلوفر هم خیلی میشه نه که وقتی شانه کردن یک احوالای آنا بیا که بافیم شد با پگه سحری کشویم شد حتی ایخی خوره نگر تا سحر یک احوال میشد شین دوستانی عزیز من کوخنیا جابجا کردم کودکای نیز جابجا کردم موضوع خواب روان آمدم که ولاگ با آخر رسانم دوستانی عزیز من امروز خیلی خرسند شدم که اوچامشون جواب میتین میبین امروز نصیب پگاه تویست نصیب انشالله پگاه شود حتما با میبینیم کنی چی کپ میشدن خیلی دوستانی عزیز اونجا ده من پیش خواب یک استکان چای آب میخورم از ما فقط همی آب خوردستیم
ток, яъне чой дам намекунем ва мехоҳам ки вай чӣ мегӯянд пупаки ҷигорӣ мегӯянд беҳад барои желудка нағз, барои ҳамин желудка панкреатин, талха ҳамин чизо нағз ҳастай. Шавҳарамам чӣ хеле ки гуфтам дору укол гирифтестан ай пишти ҳамин талхаву панкреатин. Духтур гуфт ки ҳам хеле вай гирен пупаки ҷигорӣ чой карда хӯрен. Ҳамн пупаки ҷигорида тамом дия масалан пупаки ҷигорӣ об беҳад нағз ҳастай гуфтан. Барои ҳамин хотир ҳам хеле кофтестам уже оча мегӯянд сезона шуда ҳомштаги ҳастай ҷигорӣ оча гуфтанд ки хонада ҳастай насиб пага дадама занг задам агар ки биёянд агар оям гирифта биёран дигар ҳавай каси чой карда хӯрем. Умуман ҳаракат кардан дар кор ки ягон алафҳои полезнида чой карда хӯрдан дар корам хал чои қоқи масалан сиёҳу ёки кабуду вай не умуман гирем чои қоқи сиёҳ не чои қоқи кабуд хӯрдан дар кор. Лекин мегӯянд ки чои кабуд хунукай миҷозаш а чои сиёҳ гармай мегӯянд миҷозаш намедонем рости гапам хеле умуман гирем. Мехоҳам аблипиха кати чойам хеле чизо кунам лекин намедонам ки дар киҷо мефурӯшад аблипиха дар ҳамин масалан бозори вай ё супермаркети амид дуромада будем вообще аҳамият надодам ки аблипиха дорад надорад чӣ хел ай киҷо гирифтем дар корай вообще намедонам. Вақте ки ай Панҷакент омада будем беҳад бисёр буд ки ами аблипиха лекин ҳоли пухтагӣ набуд гуфтан. Анамихел хай дӯстони азиз ҳамин каси влога ба охир расонем. Раҳмати калон боз як бор дига барои суханҳои некатон суханҳои хубатон ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. Хайр.